Kut. Boleh. Betul me. Asik main ni. Asal ke? Salatu nabi. Kau kan nama? Nanti taruh kan kamu. Taruh mah macam mana? Surah ganjil tu surah apa bang? Mali surah yang kau baca pun, kalau surah kan kau dimit surah nama kau buddha surah itu tu biji tu, maka laki laki itu nak berarti biji. Wah, imba surah nama ini je cumi kan. Ufat surah ka bunyi full dollar bila baca kan tanam itu. Mak surah ini berapa apa ni? Berapa kenapa? Surah sekali mali. Amari mana makai kan jual rumah ni beta. Akan mantiga nyati. Wajah ufat ka bunyi full dollar bila baca itu. Full dollar bila baca itu kau baca beta. Eenyuun haa ta'u sheekii haa ta'u ulamaa haa ta'u mootummaa haa ta'u jechuudha suuraa qabatanaan fatichitti fuuldura rabbiin dhaabatan amma doktora biyyi hin jaallatanii yookaan hin deeggarinii jechuu osoo hin taane inni kuni isa kana kan godha beektaa sa'aatii qaba sa'aatii rabbiif kennituu fi sa'aatii namaa kennitu jira mitiire kanaafuu kanaan akkuma salaatanii. Maal godhe amma salaatii simbaamu kan godhe kan biraa uffata biraa qabu. Salaatan isiniti maal godha beektaa. Sakana sechri bakki tu boleh sudah desa ya salat. Sechri tiga, wajah kapan asyik tidak. Ishi. Amali gua lebih tak. Anu tu sakana ni. Ya salat ya dia kita ada salat nabat nak kita. Sechri mal gua tak. Sakana ya bakki. Jalan lebih jatuh jalan mau tu maga dua bakki tina agar si sudah desa ya bakki. Ya roh full lebih apa tu salat. Fata gaggari dan fata berida fatih. Salat tulis. Me pura bas. Bomo ratu. Bas. Oke. Salat mana malkam ni? Rom masalah itu. Tiada yang nak kena wain thani berles ni. Si Euro hari fakir kasih tiada salat betul. Margo nak. Salat mana malkam ni tes. Sekarang apa macam sih kah? Ni pun sekarang baca kau anda ini, biar dia gerud awak tu berapa kamu? Ada salat terus tu, pula tamu geri salat. Salat tu. Kali ger. Baik, kalau tu. Aku